Adab kimia kardom kadu kabe lasso YouTube channel long kilang ngara doan fans tami laben pini nali tumhan lasso video long na ki 1 p madin nagi than ponzi labang ke non ki wangzi August tarik ing si labang ke ration card ki dua tum an laki sang long ponik po asiwala so sang kilong pon ahod ilitum dal lapen chini ingti lahis tami long pon sima long pon pe mala so update pathak pini pathek penali tumhan la so video long nang than pachini ponik po jong sinali tum la so YouTube channel long nang kahomri milang plote kachingon penali tum subscribe ikon la pen videos taminali tum liking si pikon tang de non pathek pen la so update pathak le lang pono nang la pen chethan pono nang ang tenon ang ton panalam chethan panna Assam la ration card holders atuma pan AC dak important update la mate la ration card ki do abang phi atum update akimi nili daki wan pido kopi update ma polo tangte la bangke non kiwang jia chiklo la tarik si mate 1 August 2026 pen bangke elitum la akijoy pen kipi bom ration card kido tumhan la sang la bangke pi ponik po mate ron ponik po la si kedam tanga chiklo jon thom la bangke dal la pensini ingtis tami pipon pedet lo la si non abang la non kiwang jia chiklo tari si la bangke la hai dal ingti la pensini la hai son long pon jima long pon pe la pen long pon puai phis tami ba pipon puai phis tami kon ana ador ma la sopothani li klar dagalam na li tum panang than pachini ponik po la pen kidam tang hot ki pupon do ki chojang tu mate mustard oils tami kiron ponji apan gubar benahin pensi jesik ponos tami la non tarigi si August tarigi si labangke lahai ahormu long ponjima long lema la so aputhak klar dagalam chethan ponona na penali tum la so video labangke kilang pajot ikhunon la lopli nali tum ang ton pen alam labangke chini ponik po la pen the government of Assam hin pen tami kidam tang chiklo jonni jon thom la bangke sang ansipi ponchot la pen puthot non la tari si pen bangke dal la pen ingti la sini la haya sons tami pi pon thu ikpo la pen ador kon an mala soputhang ni lino nalitum manang than pechini ponik po nalitum da screen along thek ponong ji sang la bangke sky sita elitum pinang nilo hako penstami sangat anam bang pinang ne la pen non bangke mosor dal matela dal helitum la kachutun boma dali puta pupon pon dal lo la bangke kola kikipi cheng mate keron cheng hot adora ting si puthot chewang thu angring do stamini li stame la an wegji po ador exactly la bangki nili nang than pachini pon thekte stamini li karjulong ateng pulotang te ki cheng si la da dal kipi pi pon lo po ahot pen adora ting si puthot non bang chewang thu po pusi la dagni li birta bang long pon lo la se hola so adora ting pulte dal elena long si 69 rupees per kg li tumpi nang po la pen la la sapen ki jun la sapen ki jun dere le lo la sini de sini stame la ki dog stame hola keron cheng ki mate ki pi cheng hod adora ting pen si puthot dak stame ala so ting si pi ponang po pulo ala so ting bole dak 38 rupees lo per kg la pen hala ingti amukha ingti la bangke piket isi mate 1 kg along siga ke mate 10 rupees an pinang po jolalo la se non la dan nani tum la screen along ke thek pon long ador pen bat chata thek mate jum chata thek stamel exactly ni lista me nang than pachini pon ik thek thelo la an veg la an ador se en ponji po bangke la se non puthola government hin pen notice mate opinion paklang pon data thek ji mine la se la an bangke ni lista me pupon thek the dalo stame ador bangke la so teng ta haiji 69 rupees dal la bangke per kg lo la pen la sini bangke 38 kg direct 38 rupees per kg along la pen hala ingti mate sol la bangke per kg along 10 rupees ansi kidam tang hoda teng en ponik pola se total da 117 lo nanitum la screen along thek ponong ji dal sugar la pen sol la kethom ansi dake 117 rupees an
and pon data thekji mate lapen ako zoom thu cheta thekji labang ke ni list me exactly nak than pachini pon thekte det po lapen lahai kilong dun ji labang ke ration card ki do tum mang ke lahai ke long dun ikpo lapen quantity labang ke government hin pen pabat pan pelang apranga teng se pipon ikpo quantity labang ke elen se dal stame elen lo lapen hala sini stame elen lo lapen increase stame elen lo lapen lahaya son eri tum kona si kilong ji ma polo tang te lake madura chini lo sang ke piwer bate sang ke ron pon vera dim si lahaya son stame litum and nang po lapen kichwa jang tu amukha stame ke dam tang hot bang ke pipon ji polam do stame non official government hin pen Banke notification pipon pelang at present mustard oil has not been included in the ration scheme. The government of Assam has only stated that it will be examined the possibility of adding subsidies mustard oil in the future. No official date and price has been announced yet. Asi ala ki pupon mang pupon delo stame non tari si pen bang ke pipon ji pu bang ke thang update stame long pon pela lapen pipon pu ip stame ador ko anjine la so pu thak stame government hin pen pangdak pon pela jelala lapen kapachini alam thema asan lap verification apana le tumna sang jong se elitum enam la putu na tum ration card la bang ke pinang ji cheponang ji la bang ke kinang iksat lo na pen ko pipia son la ke elitum kilong nang ji ana son bang ke elitum la 1 ek simelo mate endon ek simelo la pen da government hin pen kapathik pon adorating pen jongsi akile ba abad en pondet polotangte nang itum lahai bangke pidonri jongsi sikake abadim jongsi krepo nangji polote nang itum la bangke pilidonri stame official nang itum verification ingon la non government hin pen pothot update bang pipon lang kon ani ador la bangke nilistame la so update bang long pon lo polotangte pothot nang itum pan la so youtube channel long video semar pen nang itum pan than pachini pon ikpo nasipini la ration card apothak update nang ke wan pila bangkela anchadlo kumama tun si ration card doma vema la tanale tum tok pen than pachini go ration card ko so si apply ning jima la sa video ni limo next a video long nali tum hanang wan pik po nali tum kilang pen stame apply tek po nang te pinya video la aneng ton poning nang cardom